I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Urtila kanal, a današnja tema bit će kako do stana u Češkoj Republici. Obrađivat ćemo par stavki ili par pitanja, da li je pametnije uzeti stan preko agencije, da li direktno preko stanodavca, šta su prednosti preko agencije, a šta kada idete preko stanodavca. Također, cijela procedura oko potpisivanja ugovora o zakupu samog stana, na koliko se obično potpisuje, kako idu depoziti, koliko obično traže depozit ovdje stanodavci, da li imate pravo kasnije na taj depozit da vam se vrati itd. itd. Pre svega, uzimanje stana direktno preko stanodavca zna da bude jeftinije za, mogu reći, ajde otprilike nekih 100 do 150 eura, ali tu imate drugi problem. Ako ne znate češki jezik, veoma je teško ugovoriti i prvi, ajde da kažem, meeting, odnosno prvo razgledanje stana i prvo viđenje sa vlasnikom, jer veliki broj ljudi u Češkoj, pogotovo koji izdaju stanove, veoma malo ili nimalo ne govore engleski jezik, zato većina njih koji obično dopuštaju strancima da uzmu stan, daju oglase agencijama za izdavanje stanova. Obično agenti koji rade za agencije znaju engleski jezik, tako da sa njima možete lako dogovoriti sve što vam je neophodno. Znači, pre svega cena stana, odnosno opseg cena za koji biste vi odvojili novac. Također lokacija samog stana i naravno kasnije sve ostalo što vas zanima vezano za taj stan, ostala papirologija, plaćanje računa itd. itd. U većini slučajeva kada uzimate stan preko agencija, agencija uzima deo, ajde da kažemo, tog prvog depozita. Taj prvi depozit može biti naplaćen pola-pola, odnosno pola vama, pola vlasniku, ili vlasnik plaća deo tog, ajde da kažem, fija ili ti troškove izdavanja od strane agencije. Tako da, s jedne strane, skuplje je uzeti stan preko agencije, kada je odnosno agencija angažovana, jer samim tim malo je cena i veća, jer agencija traži svoj procenat, a sa druge strane, za strance je dosta lakše i dosta sigurnije. Ono što trebate da znate pre svega, bar sa moje tačke gledišta i ono što su mene savjetovali ljudi kada sam ovdje uzimao stan, to je glavno pitanje je da postavite stanodavcu da li je dopušteno da se prijavite na tu adresu, odnosno da li možete uzeti boravište na tu adresu gdje uzimate taj stan. Sam proces prijavljivanja nove adrese završava se u policiji, znači tamo gdje ste vadili vašu boravišnu dozvolu, prijavite novo mesto boravka, samo upisivanje u sistem, odnosno u vaš pasoš, ne košta ništa, znači neće vam biti naplaćeno, bukvalno će vam činovnik u policiji dati formular koji popunite sa novom adresom, tu adresu vam on zavede u sistem i u pasoš, tako da nemate nikakvu dalju proceduru niti trošak. Naravno, kad bi menjali vašu legitimaciju i adresu na samoj legitimaciji, to bi koštalo oko 1000 koruna, tako da ako ne morate da menjate ili produžavate vašu karticu, ne morate menjati ni adresu. Sada, lokacija je dosta bitna u zavisnosti gdje radite, pogotovo ako nemate auto, onda je to procedura koju morate isplanirati unapred. Znači, morate gledati iz kog naselja vam nije daleko da odete do posla, iako autobuske linije pokrivaju bukvalno sva naselja, tako da možete autobusom lako doći od tačke A do tačke B, ali na primjer ako radite u nekom gradu pored vašeg, konkretno mi u Pardubicama živimo, ali radimo u gradu koji je nekih 30 km od Pardubice, tako da svaki dan kada radimo idemo autobusom, radničkim autobusom na posao, znači firminim autobusom,
tako da morali smo da gledamo rutu kojom autobus ide kroz grad, da bismo na neku od tih stanica mogli brzo da dođemo kako bismo uhvatili taj autobus do posla. Samim tim, ako ste i vi u nekoj firmi koja je izvan grada, morate da se raspitate pre svega kuda ide taj autobus. Znači, bukvalno putanju kretanja tog autobusa kroz grad, kako biste vi mogli uzeti stan blizu neke od tih stanica na koje autobus staje. Same cene stanova dosta variraju u zavisnosti od lokacije. Sad, to ne mora biti 100% tako, iz razloga što cene stanova u zavisnosti od potražnje rastu i padaju. Mi kada smo tražili stan negde u novembru 2019. godine, tada je potražnja za stanovima bila ogromna, a mnogo malo stanova se izdavalo u tom periodu, jer većina stanova je u tom zimskom periodu izdat. Tako da bukvalno smo imali sužen izbor stanova, što je bilo dosta problematično. Ono što želim da vam preporučujem, odnosno da vas posavjetujem, ljudi koji imaju auto, njima savjetujem da, na primjer, izvan grada, odnosno u naseljima koji su malo dalje od centra, nađu ili stan ili kuću. Na primjer, ja ću najvjerojatnije ubaciti par slika da vidite kuća koja je na nekih 3-4 km od grada, od 170 kvadrata, znači bukvalno kuća na sprat, koja može za neku četvoročlanu ili petočlanu porodicu dobro da posluži. Izdaje se polunameštena, znači ima nešto nameštaja što podrazumijeva, ima opremljenu kuhinju i kupatilo zasigurno. Ostalo, tipa ima nešto kreveta, nešto ormara ili nema sređenu dnevnu sobu, tako da to već morate da vidite, jer ima dosta i nameštenih i nenameštenih i polunameštenih stanova. Ali, na primjer, kuća je tako na periferiji, cela, znači sami sa porodicom možete živjeti, je nekih 13.000 koruna plus troškovi, ajde da kažem, struje, vode i ostalih komunalija, je nekih 3.000 koruna mesečno. Sada, depozit, na primjer, za tu kuću ovaj stanodavac traži negde oko 20.000 koruna. To je u principu normalno. Ovdje u principu u 90% slučajeva tražit će vam jednu, eventualno dve kiriju napred. Sada kada se približavate, ajde da kažem, bliže centru i naseljima u gradu, stanovi mogu varirati dosta. Znači možete naći jednoiposoban ili jednosoban stan u nekih iznosu od 6 do 8.000 koruna, plus naravno troškovi koji variraju opet od naselja do naselja, od 2 do 3.000 koruna. I obično za te stanove stanodavci traže jednu kiriju unapred, odnosno depozit u visini jedne kirije. Ja ću vam ovdje dati primere, bukvalno na ekranu, po lokacijama na samoj mapi, znači po lokacijama u gradu, da vidite koje su cene po naseljima. Znači, ovaj prvi stan koji sam vam obeležio, on je nekih 20 do 30 minuta od centra grada, naravno pešaka. Naravno imate autobuske linije na svakih 5 minuta od tog mesta do centra. I stan koji je oko 45 kvadrata namešten, kirija mu je nekih 7.000 plus troškovi oko 3.000 koruna, što je, ajmo da kažemo, neka cifra od 10.000 koruna za jedan mesec življenja, odnosno boravka u tom stanu sa sve troškovima. I depozit je jedna kirija unapred. Sličan stan u centru, namešten malo do duše veći, ovo je 55 kvadrata, cena mu je 10.000 plus 2.500 su mu troškovi. Za ovaj stan, na primjer, stanodavac traži dve kirije unapred. Ali opet, kada vidite, cena je fina s obzirom na lokaciju da je malo veći stan.
I treći stan koji sam ovde naveo je nenamešten stan, ali je takođe u centru. Sada, ovaj stan takođe ima 55 kvadrata, 7.500 je renta ili tikirija, plus 2.000 su troškovi za sam stan, što je nekih 9.500, što je sasvim i više nego dobra. Znači ovaj stan baš spada u jedne od jeftinijih stanova, pogotovo ne samo u centru nego širom Pardubica, ali ajde da kažem da je problem ovde što je nenamešten. Sad, za nekog to može biti problem, za nekog ne, ali definitivno, znači, osim kuhinje i kupatila, sav ostali nameštaj morat ćete sami da donesete u stan, odnosno da opremite taj stan. I depozit je visina jedne kirije i za ovaj stan. Tako da sve zavisi šta vam treba, šta tačno od stanova jurite, koja lokacija vam odgovara, naravno koja kvadratura, imate i većih i manjih kvadratura stanova, ali eto, to su neke cene stanova na koje smo mi naišli. Moj savjet je kada tražite stan da sam proces, odnosno period traženja stana vam bude nekih 3 do 6 meseci. Iz razloga što u tom periodu ćete naići na veliki broj stanova. Masa tih stanova će vremenom ili spustiti ili povećati cenu, tako da uvek znate koja im je bila ili koja će biti cena, tako da možete da pregovarate oko tog stana. Tokom leta čini mi se da dosta više ima stanova za izdavanje, tako da tada možete da nađete i dosta povoljnije stanove u odnosu na zimu, kada su dosta skuplji stanovi, iz razloga što veoma malo stanova se izdaje i samim tim cena im je dosta veća. Cene stanova možete pratiti znači na oglasima. Jedna od stranica za oglase u Češkoj je Bazoš, ostavit ću negde na ekranu ili dolu u opisu link da možete da preuzmete tu aplikaciju ili ti dodate na sajt te firme, odnosno tih oglasa. Dosta mi je pomoglo, čisto da imam uvid u cene stanova, odnosno kolike su cene po naseljima, tako da mislim da će i vama dosta značiti pri potrazi. Takođe možete i na internetu naći agencije za izdavanje stanova ili ti po samom gradu, mislim da piše nešto tipa reality agencije u kojima možete naći dosta stanova i kuća za izdavanje. Naravno, kao što sam već rekao, većina zaposlenih u tim agencijama znaju engleski jezik, tako da ukoliko ne znate češki, a znate engleski jezik, možete se lako sporazumeti sa njima. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, pišite nam u komentarima naredne teme koje mislite da bismo trebali da snimamo. Naravno, ostavite vaša pitanja u komentar ili na Instagramu, možete u DM da mi pošaljete vaša pitanja koja se nadam da ću moći da odgovorim ili za koja ću snimiti video. Naravno, za još klipova i još informacija subscribe-ite se na naš kanal, a do sledećeg viđenja i sledećeg druženja veliki pozdrav i ćao!